Alamin, tuloy-tuloy lang tatin tayo panagkakada pa nagdidinangkay di programa tayo. Alamin, papagaya min tero di padano deti sa ludsod tayo. Pangabakan nyo ti electronic load. Pangabakan nyo ti electronic load papagaya. Dito sa ludsod tayo. Ket anang anat oras amang mangigan eti programang parikot ken pamagbaga. Anang oras amang mangigan ti programa parikot ken pamagbaga ala Lunes aging gana ti Biyernes. Kita sungbatyo, mabalin yung i-text iti 0929-6990370. Okay, tiro dan ti sabali pa nga sunata. Inakman iroknoy isagot kada kayo itatang gundaway. At iman ti kanta manid pa lang kini Mr. Terry Batinga. Ti kanta nga napolwan iti Umasetas kunanad toy. Okay, kablaon teman gayam ni Miss Agnes Joganyo dita Hong Kong. Good afternoon po sir ko na ni Betsy Lee. Ni Mami Rosalinda Bumanglan kay kasamatan kini Tasmania Witches dita Iliti Dingra, Ilocos Norte. Sa bali meten tiagay wan ken ka asin tupay tibangkay dagantong ay gabuno at tubong analang ko kung biyag ko tiyumay ken kamangyang mo asyak na'y di pimusay amay gabu itaungpit mo Okay ka na na to, ini Betsy Lee. Wow, welcome live po sa wakas. May FB live na po kayo sir ko na na to. When? Alawala, kasanti. Hey, welcome back live po. Good afternoon sir ko na ni Zoraida. Alawin, thank you very much. Kanina sa amin nga aga buy-buya, ti programa tayo.
Ken, once again, kablaan tayo man ni Manang Silvia de la Cruz. Dito'y barangay Nagrebka, barangay Barabar, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Mapag sinsinukat ko jayad dakin ni Aimelin Agarpao. Baro walimot. Okay, tuloy-tuloy latatin tayo pa nagkakadwa. Panagdidinanggay ti programa tayo. Ti sungbat ko ket 2:30 ti malem. Anat patinggana, mamilinda bumanglag. Okay, kung nanapay dito, sa malipay ngayon tayo ay basa. Noel Villanueva, Barangay Portona, Marcos, Ilocos Norte. Iba kaya na nga malpas, anat oras nga malpas. Jemet larugin at inpanyo, ang nga na malpas Okay, agsong batak man, sir, 11 to 12 p.m. ni Roselyn Enriquez. Okay, 11 to 12 kano ti sungbat na. Okay, daman iti nagsungbat. Okay, nagsungbat. Sino dati nagsungbat? Nga? Maguri ka. Nagsungbat. Okay, alawan na. Nagsungbat kayo, kompleto ya. Nga maoras sa mangrugi, ken malpas. Okay, sino dati nag-text iti 905 ti maudi na. Ani mga birhel deto, igaya, malawala. Okay, agsong batak man idol. At sungbat ko ket, okay, ni Jenny Morales iti Corima, Ilocos Norte. Thank you very much, Jenny Morales iti Corima. Okay, kablaan tayo pa, ni ading tayo May Domingo Macho. So, ito lilatatin tayo pa nagkakada pa nagdidindang iti programa tayo papagayam. Don't forget to like and share. Iti programa tayo, tapos kasakit adado tayo nga aga dadanggay, aga kakadwa. Happy watching also to Ara Ragadio Fabunan. Alawala, thank you very much. Maraming na lupabilgan na di na kesarik na. Okay, nagsungbat pa dito ni Mr. Noel Villanueva, Fortuna, Marcos, Ilocos Norte. Okay, nagbinaliwan na jay sungbat na gayam. When sir, thank you kunanad toy. Alawin, nagpukawan engineer. Okay, nga rod Ato yan tiya sa malipayaso natay, sagot ko kada kayo papagayam. Okay, di man dati kanta nga napaluan iti Kasabo nga Rosas, manid pa lang kini Mr. Erwin Corpus. Baro walimot. Nakita sumisingisin init daydaya kas kaman latay na ipinta dito'y panunod kusabong nga nagpaiduma iputin ka nakita sikan adintay inak mabuybuya ngayon kumaasikat kasarsarita tapnong puso ket na saya at lagta maigaw at kumadagitang dakulak mo agraman na'y tanas lenga buok mo kindumerdero sa pingping mo kita ng kayang agrayo at tapintas mo Nuiti mo malmalem ket siyak tayag may sa pangrayak ading tayag pagkapaya Happy watching also to FJ Bragas Balisacan and also to Med sa Alagag and to Alce Subing. Maegama kumadagitang dakulak mo agraman daytan na silenga buhok mo indumerdelo sa pingping mo adakita ng kayang
pakiulit mo man sir tay sa ludsod mo kunanan toy anang oras amang mangigan tay programa tapno ma'am tapno parikot ken pamagbaga Lunes aging gana ti Biyernes. Naimbag nga malem, Sir Idol, na ni Mami Jesus sa Arimbuyutan Has. Hello Mami, kumusta ka dita Germany? Daytan na silenga Nalomet la di mangga, Mami Jesusa. pingping mo at kita ng kayaw nga agrayo at tapintas mo. Maigama kumadag itag kulap mo agraman daytan na silenga buok mo ken pumerdero sa pingping mo ada kita ng kayaw nga agrayo at tapintas mo. Okay, anang oras nga mangmangigan tay programa tayo nga parikot ken pamagbaga. Aga sungbat kayo, namuyo ti sungbat na, i-text yun kita sungbat 0929-699-0370. Nagsungbat dito ni Merly Villanueva, okay? Alawala, naloom sir, nagsamit ko na tay balasang ko na natin. When Mami Jesus sa Arimbuyutan Has kasano ket kwamat limlima mo day di inalam mami mayat ko maano ado nga mala narigat ngamin ti kuan damin si taenda dita custom alawala nasamit alakat barbaring into no agbakasyon kayo mami mairanan tumanen nga agbunga detay manggami alawala detay mula aday di Diyos ti alwad na nga katugangak nga lalaki. Alawan la! Baru walimot. Okay, tuloy-tuloy lang tatintay panagkada panagdidinanggay. Good afternoon also to Ma'am Marlene Negre Filomena. Itin na panagbuy-buya dito programa tayo Baro Arimata Music Festival. Sir, pakiulit mo man deta sa ludsod mo kuna naman dito yan. Okay, anang oras sa mangiganti programa parikot ken pamagbaga Lunes aging gana ti Biyernes. Deta ti sa ludsod tayo agsungbat kayo. Kablante man ni Comadre Cristina Makatumbas ni Tata Vidal ni Nano Agus ken ni Tata Juan ni Nana Tansing ken ni Manang Alice. Alawan ket tayntay tultuloy lata. Itintay panagkakadwa panagdidinanggay ti programa tayo. Kaniyak kapan naranay kakasiya ang makidasa. Okay, kablangan tayo pa ni Delinger Guillermo. At yaro dan tiya sa malipay sunata. Inang isagot kada kayo. Ilatang malam. Ito pa lang programa tayo Baro Arimata Music Festival. Okay, tayo mampay sumala. Babaen niya itiya panang ikumpas tayo. Awan do panang ikumpas tayo kada ito yung sunata. Ngayon roknoy kada kayo itatang malem. Dito pa lang programa tayo Baro Arimata Music Festival Friday edition. Again 20 kanta nga napolwan sipot-sipot. Para kada kay amin na sangapada. Baru walimot. Kablangan tayo pa ni Mami Virgie Jarvis. Hello Mami Virgie. Papaingat at tilalaki no kas asawa na makasamsam panagayat kan pamatag na kanayong nagsakit na kan rupa na hinapay kaya mayadayo ken bakit na no naglabas mano atawan pa nagdaynada nilalaki kasla isuntay mauma aglalo no malukoy kung barkada na agsapultod sa bali babae apagragsakan na agsipot-sipot ka
Bakit mo pagpaliiwen na ka? Agsipot-sipot ka, manunungwat ka. Di bakit mo pagkasurutin na ka? Ang mga nubin ko ang magpagtagtarayang namasukang na ka. Narigatin man, bagkaday tako pang katuden na. Okay ko na ni Mami Virgie Jarvis dito. Sir, pa-request man Aguraya ka. Thank you. Dedicate to my friends sa tropang sutil, Sukir Tuzo. Alawan la ni Kumadre Bel Perdido Tapay Klanggaman. Agurayak. Alawan la Agurayak. Matituwing nalablabesen ngem 40. Tirik na na, agsublik ka banwagan na. Agsapule, babae at kalaslasbangan na. Sa bali aputahe, ipon ko na na. Nung nagsasarat ka niti, batada na. At dalata, kay babae titungtungan na. Kanjawan dati kadwadang nawan aramid na. Kapoy kanit lalaki na awan ti chicks na. Agsipot-sipot ka, luwag babae ka. Ni bakit mo pagpaliiwen na ka? Agsipot-sipot ka, manunurog. Kablahan tayo pa ni Madam Josie Samosa. Bakit mo Happy watching, ma'am. surutin na ka? Ang mga Ni Kabagis Araceli Aganon, Thailand. Oy, kumusta ni Ninong Rudy? Thailand, di ta mabusag badok. Bakaday ka upang katublen na. Agsipot-sipot ka, nuwag babae ka. Also to Ma'am Fe Aquino, kini Sir Edwin Aquino, ni mother ko Mrs. Bencita Domingo de Tacalayab. Agsipot-sipot ka, manunungwat ka. Di bakit mo pagkasurutin na ka? Ang mga nunodin mo to ang magpagtataray ang namasukang na ka. Narigatin man, bakaday ka kupang katuten na. Ang mga nunodin mo to ang magpagtataray ang namasukang na ka. Narigatin man, bakaday ka kupang katuten na. Okay, datarad gagayam kay kabsat ti sonata nga napaulwan iti sipot-sipot. Okay, dito request da nga agurayak para kada kay amin nga sangapada. Okay, ato datay kanta nga napaulwan agurayak. Okay, agururay da kano. Gidaw ni Mami Virgie Jarvis. Dinteng manin iti sargam ururaye ti sasampet mo. Kaanong nga ta ubiyag ko mailiwa kun bara niyagek mo. Nadagsinin nak marikrik nga kaput na laos na iliw kuken ka. Tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agurayak piyakoy, agurayak isasangpet mo, malading ita. Okay, aguray kayo. Ket naputol. Gagayem ken kabsa. Datay agurayak. Ano ba yan? Nagasardeng. Detoy kwa tayo. Gagayem ken kakabsat mida. Aguray kayo tayo plastar tayo. Ket nakapsot. Deti agpulpuligos. Deti internet ko. Detoy si ka engineer.
Okay, kuna na to'y pa, pa ibasa bit digito, before deta aguraya, kuna na to'y, good afternoon to JR Gabuten, Angel Corpus, Los Biminda, Simisim, Edwin Angeles, Bensan, Juanito Chua Jr., to Christina Ulit, Maneha Acoba, Sir Sis Rosalinda Cristobal Agustin, kuna na to'y, alawin lang ni Mami Virgie Jarvis Dayjay. Kung ano pa dito, idol, madi ka din jay dati ang number mo, idol. Kablawak man pa ni Sir Ronald Saludares ken ni manager yu sir, kung ano to. Alawin lang, kung ano pa dito ni Mami Virgie Jarvis, sir, pato ka rin man ti agurayak, thank you. I dedicate to my friend, Tropang Sutil, Sokir, Tuso, kung ano to. Alawin lang, tuloy-tuloy latati, di kita daduma ket ati duguning amin, di kita greetings yo ket aga pukaw da. Okay, gore ka ket nagsublin digitay maditay makita digitay daddo mga greetings yon. Alawin ket tuloy-tuloy latatintay panag dadanggay. Good morning, afternoon. Okay, gore ka ket kamanin naganan natabunanin kunakman ket di kunatoy the original Tropang Sutil, Soccer Toso, Team Song, Flor de Lisa Asuncion, Ninang Jenny Ragasa, Ninang Mardanog, Sweetie Cherry Jane Alapit, Beshi Aim, Natalie Asuncion, Olep, Maribik Baloloy kunanad toy. Alawin na, thank you very much pala ken ni Mami Virgie Jarvis. Okay, alawin la dapat natin muna ng kuana. Okay. Jak makita dahil may isang message mo na Mami Virgie natabunanin. Okay. Interod tuloy ng patukar dahil agurayak at anaket naputol meten, nagputol lat nga nagputol Okay, ito yan. Para kata kayon. Kablaan tayo man pa ni Pastor Brian Agustin manipod dita Ciudad Baguio. Hello, Pastor. Paulan, di pagperahin itong kagabi sa labar ko. Tingmanin iti sardam ururaye
Hello to Ma'am Cherry Jane Alapit. Ani ba dita Barangay Kamanggan, Lawag City. To Madam Angel Corpus. A pleasant good afternoon, dear gayem ko kanana kini Mami Virgie Jarvis. Thank you so much sa mention. Take care always. Have a good day kanana toy. Happy watching to sweetie Clary Jane Alapit. Blessed afternoon kanana ni Mami Virgie Jarvis. Good PM Sir Ronald, watching you from Kamanggan, Lawag City. Thanks sweetie Virgie for sharing. Okay, ngarod kagayam kinabsat, aga sublindo ti programa tayo, kalpasan lang kadi sumagawa na pamalagip, malibad pa lang ti technical studio. Baro wali mat. Mariliro kayo kadili, ikinaado nga herbal supplements nga rumrumuar. Nung di metlat sumamay iti bagyo, interesado kayo kadili nga agusar iti herbal herbs. Tapnon na salunat kayo, yung diomet amuno sa dinotin kayo papangan, maproblemahan kayo kadili, nga adutin kayo tumtumanen, nga agas, yung kaskas di nga adutin na sakit nga inkay maliklik na, NGT Health and Wellness Center, isungbat dagiti nga problema. The NGT Health and Wellness, ket nagtitipunan dagiti expert therapist, trained staffs kadagiti moderno nga equipments to natural healing modalities, can train naturopaths and alternative doctors na makisuro iti natural nga wagas at nangihimbag dagiti MMNU nga saksaki. Bumisita iti NGT Health and Wellness nga masarapan sa Zay, Barangay 53, Luweng, Lawag City. No kayat yu pa iti agado nga informasyon, tumawag when mag-text ti cellphone numbers 0949-737-8930. Gano 0915-499-3377. Ako ay tutula mahabang-mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na abay sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ng herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore, and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Chocolinamnam, healthy sa katawan. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:14. Kadita, ang subsublita ya dunyeg, iti paborito nga programa.
Baru Walimot. Pero tuloy-tuloy lang tatinte pa nagkakada pa nagdidinanggay di programa tayo baro arimat na music festival. Ala dispensarin nyo nahang kumabasa amin di gito'y greeting siya talis tong aga nga to dito'y comment box tayo kadito'y Facebook live tayo gagayem krabsat. Hello also to Madam Jenny Ragasa. Hello Ninang Virgil Jarvis and to all tropang sutil sukirtoso kunanatoy. Good afternoon Ninang Mahal Jenny Ragasa, happy watching too. Friend Mahal Arnie Pasqua para ni Mami Virgil Jarvis. Kaya kablangan tayo pa ni Apo Kapitan Saning Kakamangig. Kumusta ka dito Jesus sa Funeral Homes. Nagasat ngayon kay panag-buybuya kaya panagdengdengig dita. Kaniyak tapat na lalay Akasya ang makidasay Bena papagayam, hintay tuloy ti programa tayo. Pagay nitintay panipadanon ng deti sa balipay nga nakiddawa sunata. Deto'y gapuken ka. Isagot tayo man, kini Ma'am Fe Aquino. Paborito na deti nga kanta. Kini Sir Edwin Aquino ni Ma'am Regina Salvador. Request pa ni Manang Agnes Agbayan ni Dita Vintar. Ken syempre isagot tayo man ni ti familia to'y numutoy biyang. Misis ko, ito ito nga babalasang miken kasama ni Mother ko Mrs. Bencita Domingo. Okay, ito yan. Kaya nagiti sa amin nga The Mega Mix Singers. Dagiti karimat tayo. Idoloan ti President ni Mr. Roland Gacula. Paborito pa ni Miss Agnes Ganyo. Manibutoy numutoy biyang. Awanen ti umasping panagayat nga intalali sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko tasikat pagtautan lawag angay sang sangayan gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita ketawanen tiragsak ko lukas bilang mapukaw ka awanen di mag-aarta panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na Okay, dete sa lunsod tayo. Agsungbat kay lata ng oras ang kay mangmangigan. Programa Parikot Ken Pamagbaga. Lunes, saging gana ti Biyernes. Love it. Kung napay dito ni Ma'am Fe Aquino. sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko tasikat pagtaudan lawag angay sang sangayan gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet
Kanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Okay, dinaron kagayan kinagap sa tiya kanta nga napaulwan iti gapuken ka manibod pa lang to'y numutoy biyang. Okay, tuloy-tuloy lahat natin pa nagkakanta pa nagdidinanggay alas 2:21. Kanana pa dito, good afternoon, Sisi Remy Akdal, Vice President Leandro M. Madamba, kuna ni Mami Virgie Jarvis. Request ko man, sir, ti sapsapulek nga ayat. Thanks sa daton ko, dagita, the original tropang sutil. Alawan la, ha? Tuloy-tuloy lahat natin tayo pa nagkangadwa. Pa nagdadanggay ti programa tayo, kablaang timang paigaya. Dapo Kapitan Sani Kamangeg agabuybuyada. Okay? Okay, anamanang Feli na pigsa ka diti todo dita. Ni Ronnie detoy kunanad toy. Alawala, thank you very much. Nagasungbat pa isuna ni Ronnie. Manipod pa lang dita Banggi. Sir Ronald, dagsungbatak man di sungbat ko alas 2 ingat alas 3. Ronnie Martinez di manipod iti Manayon Banggi Ilocos Norte. Alawala. Tuloy-tuloy lahat atin tayo pa nagkakada pa nagdidinanggay di programa tayo. Kanana pa dito ay aga sungbatak man idol. Tiya sungbat ko ket, okay? Ken patukaram tuman tayo paborito kakantam ni Dumduma Pagayam ni Brenda Mangligot ti Paway ko na nadtoy. Okay, thank you very much sa Brenda Mangligot. Dita Paway Ilocos Norte kablaon ti pay da Ninong Leonardo Calobe and family, dito barangay Paguludan Corimao, kasama tanda Ninang Lisa Macalma, dito ay barangay 8, San Agustin Pawi, Ilocos Norte ni Eldon Kyle Macalma. Okay, at yan ti kanta, maniwid pa lang kini Eldon Kyle Macalma, ti kanta nga napuluan Tatang Ken Nanang, maniwid pa lang kanagiti The Mega Mix Singers. Baro Walimot. Happy watching also Tonida Makatbag sa Brano Dumayas. Okay, kunanad toy ni Jocelyn Layugan Agunoy, kablaawak man ni Eric Agunoy, taga Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte, kunanad toy.
Okay, detarot ti may sapay kadagiti nakitaw nga sonata na nang tatangkin na ng manit balangkin ni Eldon Kyle Makalma, arabid ni Mr. Marshall Aguto, dita Sarat Ilocos Norte. Okay, kablang teman dete balasang tayo ni Lucky Asayla R. Domingo, adumdum ngay kadita kung daway ken kasamitan kablang teman pay gayam ni Dr. Medel Gawat. Alawela happy watching. Agbiboy na kaditi live tayo. Kasamitan once again ni Mami Jessa Jesusa Arimbuyutan Has. Ano yung baging kay panagdingdingeg? Ken panagbuybuya ti programa tayo papagayam. Okay? Agsong batak man sir. Okay, dito ipagsanahan sur ko na nadtoy. Alaket ano hanyi bagat na ganyo? Alaket sorry laangan. Dapat na kompleto na gan ken lugar. Okay, tuloy-tuloy tintay panagkada panagdidinangay ti programa tayo. Baro walimat. Kablaon di man gayam niya po Kapitan Antonio Talob. Dita pagsanahan sur Badok Ilocos Norte. Kumusta ka kumpadre kini kumadre Joperlin. Okay, ngarod gagayam ken absat ato yung dati Kidaya Sonata. Dati Sonata na polo ni Tia Kusilapan ka. Intay to ni bagati usto nga sungbat dati saludsod tayo papagayam kalpasan to dito Kidaya Sonata. Mama Jenny Ragasa, Ma'am Nida Makatbag Sambrano Dumayas, happy watching. Imbagak metken kay di ano gandat mundo ag subli ay ken sorry tadya may kari. Hello to Mami Martanog. Ngamin tisikit na naibiyang daw pimanaw ka sa di ka pa'y pulos kimita. Tawenmet tinaglamas ni ruwam ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin nanuwak nagparparik na mapumabiyag ko ang subli ka hindi nakulata kinit kita intong nagsarap na kung silapan ka ipasulik toto'y mata ang kumitakan ka sakto ba iba nga to yan ipababa kastanto pa nang iparik na ang nabiyagak na awan ka. May sagot ka no king ka Mami Mardanog. Kusilapan ka song for you Rabong Norte kunan ni Mami Virgie Jarvis. Akiawan naman nyaman na Ma'am Jenny Ragas ha. Intong nagsarap na kung silapan ka ipasulik toto'y mata akong mitakan ka sakto ba iba nga to kaya nagpapaba kastanto pa nang iparik na ang nabiyagak nga awan ka. Amok nga ang babawi kan na amiris mo't nagdudutang I mean sorry damage has been done digbet impagarup sa maituran balay giket masarakan kalpasan nga syakit panawang intong nagsarap ta
Ipasulit to'y mata ang kumitaken ka. Sakto ba'y mga to ken ibababa, kastanto pa nang ibarit na. Ang nabiyagak nga awan ka, em kinagpaisuanan na, mail-iliwak lataken ka, bareng no kabaylak to, nga aramiden nga. Intang nagsarap na, kung silapan ka, ipasulit ko to'y mata ang kumitaken ka. Sakto ba'y mga to ken ibababa, kastanto pa nang iparit na. Ang mabiyagak nga awan ka. Okay, dito rin gagayam ken kabsat ti kanta nga napolwan iti Kusilapan Ka kunanad to'y papagayam mida. Tuloy-tuloy lata tintay panagkakadwa. Dito'y palang programa tayo, Baro Arimat Music Festival. Intay, okay, dapay intay kamakaman. Dito'y may sapay ka digiti request. Sing-sing, request ni Comadre Cristina Makatumbas ken nagsungbat. Manibod pa lang dita nagsumbat ka diti saludsod tayo. Manibod dita San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Manibod pa lang to'y numutoy biyang. Sing-sing. Ibigbigat apan nagnata iti kadaratan, daytoy puso ubiyag ko anyan aragsak na. Agpinpindet pet ubiyag ko dagiti dakulap pa. Diyak may lagawan, inaragsak daytoy rikna. Daytoy singsinga, Diyos ko dita ramay mo. Tanda ko'y napudno nga ayat ko. Ko'y puso sikat mang tagikuan, biyag ko ukam inggan at ingganan. Idi awan ka dito'y den na kinail-iliw ka. Ubiyag daytoy biyag ko, ay ayaten ka. Wen biyag ko, namnamaik katumpalik dagiti ka. Kat saksik daytoy asingsing. Namnamaik magod, akas ako kumami. Ano kasanot pa nagtalik mo kanya? Ket ko sa ita, biyag ko, di balunek kung paltanin. Daytoy sing-sing nga inyo suko dita ramay mo.
ronda Tuy napudno nga ayat ko Italimeng mo di ta kaunggan day ta puso Tandaan yayan ayat Tintupulos aglindo Beno papagayam detaron ti kanta pala to mo ti biyang sing-sing. Maniud pa lang kakadigit album tayo baro arimat album. Okay? Kuna na to, iser pa to karimman tay kusilapan ka. Isagot ko kadigiti kakabsat ko ni Evelyn Buduan, Josie Cadavona, Freddy Casil, Ken Nestor Casil. Tuy kumabkablaaw, Tessie Buduan. Lawala. Kabasa kayo dita nagbakalan na Paway, Ilocos Norte. Ken ko na pa dito advance 40th wedding anniversary to my hubby on Sunday ko na ni Mami BG Jarvis. Hello sir, good afternoon. Pa-shout out mo man ni Jonel Vicente dito ay barangay Malideg, Kalinga Apayaw. Thanks sir ko na nadtoy. Sige, kabasa kayo dito Malidteg, Kalinga Apayaw. Okay? Advance happy anniversary ninang Ken. Advance happy 27th birthday on April. Birthday ka gaya minto no April 27, Mami BG Jarvis. Ken happy watching kani kabagis Elisa Cueva Baptista Pascual. Manibod dita barangay Kalayab, Lawag City. Okay? Pansamantalang intay rep kanti programa tayo. Ngem hana kay tasawayan nga tuloy-tuloy tayo na pumakada. Ta sumaruno pa. Ti husto nga sungbat na kayem dati sa ludsod tayo na nga programa in kay dengdengen alas 2:30 wenno anang ti oras ti mangmangiganyo dati programang parikot ken pamagbaga 2:30 aging nga na ti alas 3 ado di kita nakala ti gusto nga sungbat na gagayem ken kabsat. Anyway, hintay to tapugan ti programa tayo sumaruno parikot ken pamagbaga kalpasan lang kadi sumagwa na pamalagip manipod ti technical studio. Baro Walimot. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Philippine Standard Time alas 2:38. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayan karabsat at ito'y ikaw dyan nga dama ginatang oras. May saan natay nga ni Tili Abadok na karik na tinaidumduma sakit ni Governor Macho Marcos Manotok kadagiti natatayngan. Naragsakan dagiti natatayngan amang gungundaway kadagiti serbisyo may didyaya ti Capitol Express. Daytoy ket agsipo diti panakarikna iti panangi saksakit kadakwada ni Governor Macho Marcos Manotok. Manay detoy ti panangas asideg ken panakisarsarita kadakwada ti gobernador tapno maamin na no anya ti kasapulan wenno mabalina nga itulong ti gobyerno probinsiyal kadakwada. Karaman ditoy ti Maysa Alola ay taga barangay Gabot Norte ani Mrs. Lolita Argel agtawen ti 86 inlalawag na nga jaya ni Governor Manotok ang masukatan ti napinpintas ti sarakod na akawayan iti yasideg na kenkwana. Imbatad na daytoy nga inaramid ti gobernador ket saan nanto apulos amalipatan iti unos ti panagbiag na. Makalulwa anang ipeksa ti napalaos sa panagyaman na iti gobernador ang mangipapaay ti importansya kadagiti natatingan akas kenkwana. Dahil tati kao dyan nga damag inatang oras, kasagot serbisyo publiko, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito'y News Center, ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Philippine Standard Time, alas 2:39.
Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda sakit na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta na pintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligid butika ken drug stores iti lugar tayo. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:40. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti dayta programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti dayta programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Piano papagayam, balbaling nga nakarod kumablaw ka na kayo iti dayto nga malem. Ket sumangbahin ka na kayo di programa tayo, parikot ken pamagbaga. Mangmangigan, Lunes aging ganati Biyernes, alas 2:30, aging ganati oras ti alas 3. Wen papagayam dito programa ket nirantang nga pakaibasaan kada iti nagdudumang nga parikot wenno problema, hintay met ipayan iti pambalakad, agraman pay kada iti agbubuya ken dumdum nga iti programa tayo. Wen papagayam no da kayo ket adan iti problema wenno parikot ket hanyong masulo nga sulbaren ket kayatyo iti maipayan iti pamagbaga wenno pambalakad, aramaten nyo diti programa tayo. Pakaibasaan pa'y kadagiti daniw, para met kadagitay nalaing, mahilig nga agputar iti daniw, alakit ipatulod yun dagita daniw yung iti programa tayo, kami kasakit adadapay nga mapasantak, timay sa kadagiti kultura tayo nga Ilocano. Pakaibasaan pa'y kadagiti mensahe ni ayat, dagiti babaro nga saanda nga maipeksa, personally, dagiti kaririknada, kadagiti pagduyusan da, nga babalasang, aramatin nyo dagiti programa tayo. Kinasamit na dagiti adaan iti pakasalitaan kinayat, pakasalitaan iti biyag na nagsakman wenno nariday, kabalin nyo nga dano ni day di programa tayo papagayam, na masindadaan to inumutoy biyang amang ibasa kadagita tapatsek, mamatiak, nagitintay basbasa itintong galaldaw, ket mamagbalin nga isuda iti mga tignay kada tayo, kaya kasamiten mabalin nga pag minaminaan, pag pampanunutan tayo, pakapidutan iti adal, wenno sursuro, ken mabalin pa nga agbalin nga inspirasyon tayo papagayam. Isod nga po na, agipatulod kayon. Iti tayo malamin dito, agibasa kadagiti daniw, nakadado dagiti daniw, ngayon tayo na awat papagayam. Kuna na good afternoon, sir. Ya amin, nakatune in ko na ni September. Kaya nakasamitin ni John Naval. Okay, thank you very much for watching. Ken amin latan nga aga buybuya, ken dumdum nga iti programa tayo, parikot ken pamagbaga. Kasamitan kablaang tayo pa, ni pagayam tayo nga blas sa Banyaga Rukutan, manipo dita Metro Manila. Kadagiti adati grupo ti taga-Batak kami, kablaang tayo man ni Mr. CV Ringor, kinasamitan ni
Cyril Sebastian. Kasamatan na once again, nagbuybuya pa lang dito balasang ko ni Lucky Asayla R. Domingo. And also to my sister May Domingo Macho Manibod dita Metro Manila. Alawin papagayam, hintay tultuloy di programa tayo. Okay, good afternoon sir. Kuna ni Marilo Bigawat. Ilong kapsat, tanibagin ka pa nagbuybuya. Kaya kablaan tayo mapaygayam ni kompadre tayong Michael Mabuti Galakgak. Manibod pa lang dito'y Vice Mayor's Office. Dito'y Siyudad Tibatak. Happy watching, kompadre. Okay, tiya dito gundaway. Intay ibasan dito'y Daniw. Okay, dito inpatulod ka tayo ni Mr. Joseph Pedro. Manibod iti Barangay 20, Ermita, Lawag City. Okay, intay ibasa dahil ti Daniw na. Bueno, deto'y kita Daniw gayam ni pagayam tayong ilingid tayo latakan ni ti Nagan. Okay, kablaon tayo man ni Dr. Rickson Balalio, ti Municipal Health Officer dita Nueva Ecija, Ilocos Norte. Happy watching, Doktor. Okay, tayo ni basa dito'y Daniw gayam ni Mr. Joseph Pedro. Manibod iti Barangay 20 Ermita, Lawag City. Ti Daniw na ngayon na pinauluan iti gapuken ka. Daniwan ka, ayat ko. Gapuken ka. Timodek, Timelodya, ang maiparparais. Tumpaak, ti agtedted, at tarakitik. Yan ang labaan abna patpatgen na asunata. Amang duaya-duaya taeng abinangon ta. Tibulalayaw anay yuged iti tangatang. Inanninaw na ti makaabukay apakabuklam. Nang ibagnos nagtalantayan ta adana. Nang talukatik, inarapaap ta anamnama. Ti arbis, anang bisibis iti kalgaw. Pinalangtuna, tinanglaylay nga aglawlaw. Ket si imatang, iti sampaga, ti ayan-ayat. Anang sulbod iti hardin ti arapaap. Ngamintayab ti kali tinatagibi aragsak. Jakun masarakan ti imbilang kung arpad. Tanaibinggas
iti burburtya dagiti pasama. Gaingga na ita sapsapulek ti sungbat. Ngem gapuken ka nalayayan ti sa inne. Gapuken ka bimaringkwas ti samit. Gapuken ka imisem ti langit. Nagragutoy pusok. Tainggogur mo ti pamateg. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagaya, mingkay nga rod ng igan, dagita daman nga dani sir ko na ni John Naval. Wen, okay, gima, gasem ko na natin ni September, wen, okay? Thank you very much. Kadigil sa amin nga buybuya ken dumdum nga iti programa tayo. Okay? Adi roden ti sabali pa ya sunata. Manibad pa lang to inumutoy biyang ipasuro tayo kada ti dani ni Mr. Joseph Pedro iti barangay 20 Ermita Lawag City. Laglag ipem kuma. Manibad pa lang to inumutoy biyang. Good afternoon Sir Ronald kuna ni Mami Mardanog. Also watching Kumadre Maria Cristina Makatumbas. Idi sinangal tatiyaya katlubong tanapnuan ragsa sikaken siyak nagmaymaysa iti ragsak ken liday ken naruway nga arapa ketyak manla ni namnama biyag ko nga agbalbaliw ka sawem kanyak ti kapuna apay nagbaw di ayat ngayon pananam mo kanya ngang laglagiten kumabiyag ko siksika paylat inayat ko isurum aramitek tapnon mapasublik datiya pamatek ikarim kumakanyak abukot kutayat katawan tut mangrakrak. Happy watching also to my compadre Ronald Pagdilaw. Kana ni Sorayda dito'y kaya't nag-unig nga balikas narigat nga makaut wen nga rod. Di sinangal tatyaya Talaga nga dumadani dagitoy. ket lubong tanapnuan ragsa sikaken siyak nagmaymaysa iti ragsak ken liday ken naruway nga arapa ketyak manla ni namnama biyag ko nga agbalbaliw ka sawem kanyak ti kapuna apay nagbaw di ayat ngayon pananam mo kanya ngam laglagipen kumabiyag ko siksika paylat inayat ko isurum ti aramidek tapnon mapasublik datiya pamatek ikarim kumakanyak abukod kutayat katawan tut mangrakrak ngam laglagipen kumabiyag ko siksika paylat inayat ko
kablante pa ni pagayam to nga Chester Tumanay nga dapay 7 nga minutos kasangwanan ti oras de las 3. Inte ang roden ibasa ti may kadwang Daniw din patulod met kadatay ni Miss Mel Valencia manipod pa lang ijay Burgos, Ilocos Norte. Okay, kumusta kaya mina sa nga pada? Dita ili ti Burgos, Ilocos Norte. Deti Daniw nga inna pinauluan iti anak. Dito ket naadaw iti pudno pakasalitaan ti biag ti maysa nga OFW. Ti Daniw nga inna pinauluan iti anak. Daniwan ka, ayat ko. Anak. Naparaburan anak akasken ka. Nang tedragsak kinilingay. No naliday tuyrik na. Tinaripato inilili ken dinungdungo ka. Tinubay ka itayat nga awan ka asping na. Tunggal agsangit ka. Pagkaten ay aywen ken amluyan ka. Gusto na nanak ko. Agsardeng kan addan ni mama. Agulimik ka. Matmatak libim amang kayawrik na. Nunabanbanog ni tatang mo. Karayrayaw na ka. Sikat ti agas na amakapud mo. Anak. Aramidan mi ti amin tapno makaadal ka. Anghel ka. Ang mga kalrigat ang mapaspasaran tayo ita. Itilikodan kinaganus mo. Napanunutak na pan sa bali adis mo. Lugar nga dayo itisidong mo. Kalikagumikin amam ang makaadal ka. Ket gunudem kayat mo akurso. Iti yadayok iti sidong yo nga agama. Nagtidtid luluwak. Tsak mailibak da ita. Inarakop ka anak. Ket inyarasaas ko ken ka. Umadayo ak anak. Yung para amin daytoy ken ka. Agsingsingpet ka. Iti yadayok iti sidong yo. Mariknak ti ila. Sinaay ken iliw ko. Jak sinamir trigat tala kayo ti inspirasyon ko. Igsak itinaldaw. Apan nakidangadang ko. Iti panaglabas ti aldaw bulan ken tawen. Dakkel kananak. Sikatay bumalasangin. Tunggal kasarita ka, kasman nakigaw ka, inka nagbaliwen. Inaramid ko ti kabelak saan naklaeng agurain. Naruwayan na tawen ti kaaddak balasiw taawan ko. Panawin meten nga agsubliak ket manen agkakadua tayo. Kailiw kayon nga agama. Nakaraduar kameten iti kulay. Kang runaan data agagim miidi ken tatang mo. Maragsakanak ta makapagserbi ak manen kadagay. Kas ina winusilaw iti pagtengan tayo. Ni mariknak kasmala na ilet to'y lubong ko. Panakilangin mo kanya kanak. Kasmanla awanak arig ko tay rebulto. Kayat ka akasarita ngem umadadayo ka iyaw awan mo.
Sawem man kanya kanak, anya ka di tibasol ko. Di ka dinasapa nga ipapanaw ko iti sidong mo. Di ka di kaawan ko no kasapulam, di pangyab kasam ti sakit tinakem mo. Anak, tsak pagsidir, ngem inaramid ko amin na paraken ka. Nakigasang gasa ta. Tapno maited ko amin akasapulam nga agbasa. Ita makunam a professional ka. Nagsaka kuman ngem apay asakit, isuwad mo kanya kita. Nagasawa ka, ngem kaskas di nga imadayon, tarik na. Asawam ken katugangam, inmi kay dan. Kasman dakesak unay nga ina. Anak ko, kasarita nakadi alya. Tapnon masungbatak, anik ikenday tarik na. Imnupay kasta anak ko. Iti kaanuman saan ka aginura, kasta't kinapateg mo. Taddaman nagkurangak, tumawatak pamakawan mo. No amumla kuman o kasanot sakit baro kung kuita ka nito. Umanay laingin nga isang sangit ko, umanay laingin nga ipipkaskot problema iti papagayam ko. Anak, wenanak sang wenak. Daki sa kadi nga ina, tanasa paak apimanaw iti sidong mo. Bukod ko kadilaing ti pinanut ko no tapinilik ti madayo iti sidong yo. Anak siya akon tay agpakpakumbabaken ka. Kayat kon amarik na ti bara ni arakop. Ken mangigan nga ibalikas mo, nanang ay ayaten ka. Kaanong tungata, amasirayak ise mo amang tedrayray itibiyag ko. Anak ko, nakasagana ak adumngeg ken ka. Nabayagen nga epepek, linaon barukong ko. Agbabawi ak, tapinanawan ka idi, akadwam ni tatang mo. Ngem mababalaw na kadi anak, amasakbayam pinanunod ko. Sakripisyok ti amin para ken ka. Ikam kadi, ipateg na anak ko. Mensay ken ka anak ko. Nupay pamasakit subad dagiti sakripisyo. Naganusak ken inkararag ko iti Diyos. Tamalawlawagan panunod mo. Pangaasi man ako. Saan mo apagbalinen abato day tapuso? Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam, detaro Dani ni Miss Mel Valencia, manibod pa lang iti Burgos, Ilocos Norte. Yo, makapasa-ebekser ko na natin ni Jonavan wen nga rod. Nadungo nga ina sapay kumata masagid ti puso ti kabsat ken maging okay kayo. Tapno ti kasta mayat ti linangen langen yo. Ket maiparik na yo tinabara ngayat tunggal maysa kanyayo ket dagiti emot maiwaksin. Ano la ni September ni Sweetie Clary Jane alapit na tabunan tay request mo. Sorry kadigitay haan ko na ipatukar ti request na. Okay, congratulations ken ni Jenny Morales dita Curima, Ilocos Norte si katinangabak ti electronic load. Naglablabesan ti oras ti programa tayo. Ket Diyos unay ti agina. Ket nalpas tayo ti makalawas into man ni Lunes itintay pa nagkakado pa nagdidinanggay ti programa tayo papagaya. Kadwa karo den nga nagserbi iti biang ti technical department ka Engineer Mike Ramos ken ni Engineer
Mark Angelo Asuncion. Itinagan, ti admin officer tayo ni Mr. Andrew Joel Aninyon. Iti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Jomar Butay. Ano ni Mr. Haji Isidro. Ken kasama ten iti nagan ni station manager Rod Sadyanto. Ino mo tibiyang ni Ronald Domingo. Agkakadwa tayo into no bigat iti programa Pulis Asintado 11:30 ang nga na ti oras ti ala